Hello, very good evening. I am Kadomda. Kadomda yang Impact News ni a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna na pun taramukchage maruina hajik crisis ni hajik oibase chahi maga that manga phara aba adumba Kanglup ani ki oiba kuki midi Maikei ge aduna leiba marak seda koi lebak miyam na param se Manipur government as well as central government Manipur irang solution gani masi adu madam dalo isla kani haibagi wafum na chingbasi masi praja section ke aragi masi thaja thamam bani adu ngasede Manipur ki praja miyam na amare koi leiba Manipur ki sarkar amadi central government thajarak tabi wafum leiri aduna hajik leiba koi ki laingak pairiba amari tongan political party miyam gi marak seda kari karma makhal ge hajik se irang thoi I have often said, Iran solution all India bloc Congress about 10 political party lady, Tongan strategy, Mayam lady, Aruga, BJP led government, Sarkar say coalition government, India led BJP Sarkar say, Aduna high Sarkar ki Maraja Tongan political parties in Yauri, Adu Luri Hadak Marak say, Iran Sigi, Nata Iragamuk political party, Mayam Marakta, BJP Sogat Pamasi, Makatana, Tokigara, Natragana, BJP Sogat Lep Dori Brahabo, from the Chimbase, Nasigi. I am a Manipur, the former pauses in a show headline in a gare, Aduna Maruina, NPP, National People's Party, Manipura Yamna, Adumba, Koi, MLA, Tariat Kaba, BJP, Pullaga Chatminava, Dumba, political party, Mukagni, Aduna, political party, Manung Sida Kari chain of a later again, Natragana, political parties, game Manung Sida, Ziklariba, state executive, Sim Piriba, Madi, legislature, Piribas in Marak Sida Kari chain of a labino, Aduna. Mamangi October ge tarik manga se national executive mifam pham gadavani adubu national executive mifam se without having any consent to all the states of the NPP pairiba miyoi singda khudakta yaitho khibe pham lere sigi makhata bada ngarang se Manipur state executive national people's party adumba mifam am phami luri bidi haiba mifam sida Manipur de NPP gi sit tariat ka sida miyoi tariat mak lak tawi pham ni tawdabu miyoi ani NPP ki MLA amana kaisi amani Nurul Hassan hariba mu ani city masagi anaba namaram oirga already hana laoi haibagi wafum na sing phungdok balai tawdabu MLA manga amadi hariba masigi mifam se national president Conrad Sangmana masi ayaba pibanate magi makada magi supervision makada tawunate haidana yaukida bi wafumni adana Manipur da hajik oiba irang crisis se masi settle tawdrangaida political parties gi marakta sung batholok taragadi Manipur gi crisis se hena chawthorpo yabra natragana kari fibam da oirak yagi haibaduni adana maru ina ngasi akhoi thamjari topic se National People's Party Maikei Kadomda. Other topics in Marilina, Hecklinson, Danabi Islamic social scientist, Danabi, a very good evening, Taramukshari, Argomai, Tanglinson, the Light on them, Dayananda, Kurai Assembly Constituency, NPP candidate Amasu, Ikivani, Manipurgi, Legislative Assembly, Taraganito is over the candidate, Jose NPP Youth President. So, appreciating your joining. Aruga last but not least, Oza Ahong Sangam Mobi senior journalist. I was Taramukshage. So, Han we shall say, Janadon Luxarge. Yam the crucial Oiba party, Labor ki, Labor Manipugi Labor crisis ki, Matamsida, Koi NPP ki Labor, Akoina, present status quo Sida, Kanan in Nevada, Sumaina Yamaru Eba, she topic in a Kanabi Base. I have a motor impact views Hanana. Tagache. Welcome, Jana. Narangi. Koigi adum ngarang pham kiba naram thongda koigi state ki executive committee ki meeting se masi akoina yamna akoigi meeting asi state as a Manipur NPP Manipur state unit ki magi leiba chapsaba akoigi party ema oibagi state unit ki magi chana kanglon adegi magi party constitution yi makhada party ki president oibiriba akoigi Tatubi Kendra de Kabiriba, a honorable MLA, Kaishigi, Consent Ayaba, a party leader, Nam Jukumana, Masigi, Mangonda, through telephonic call, my approval Laura Matunda. State Cuba subject Nina, Masi, national Ueba, Kenona Teva call. I don't see much a matang hijake. NPP have say, NPP have a Karama Kangi, Karamba party, no Magi party, origin Carino. Manipumiamna here in the Kambirabani, I am the Zuena Kambirabani. NPP haibasi Manipur ge le how de gi hogiba adugum regional party oina horaga regional party oina torga akoi ge hoji party gi leiba national president gi akoi gi pokiramba awang no poke adugum ba yamna political personality mo ibiramba PS sangma
na adopt tawraga akoi sigi party je hojik national party ki level de yodana kodana tawba aduga party asina national party state national party ki status phangbajisu Manipur ki leiba Manipur ki 2017 da pangthokiba aduga general election da akoi gi mari MLA mari karaga matamda deputy CM ministry cabinet minister mari makpidana somda lakpadagi Meghalaya da pangthokba general election 2018 da party ki keno se mandate se fajana phangma ngangmiba awang adai mathang Arunachal da adagi Nagaland da kaba adugumba one voice one north east ki keno se da tawbada Manipur ki so ba state union ki du contribution labor party ni ana akoi gi as a party maseda akoi na nahan September hogiba September 2000 mamang thagi September 27 da pangthokkiba adugumba Guwahati da pangthokpa adugumba akoi national president na kauba adugum meeting do masida Manipur gi leiba hauji present situation ji da tha taraga tariat sujala aba traipan sujala aba sigi leiba thermal situation ji da as a responsible party akoi kari stand loga de haiba chap chaba stand ma long na pandam da pangthokkiba meeting do da masida akoi na magi as a akoi gi as a party democratic ideology da thajaba party moina manumitu da akoi gi meeting du saruk yariba ko executive member gi mayam adegi legislature jingi mocha amam doine yam seriously akoi national president ta ge ba taraga maseda laiba pochi di makha ta na hojik akoi gi leiba Manipur gi hojik leiba situation je maseda from the day one our party NPP stands for the integrity of Manipur gi integrity gi da makta lepi Manipur gi integrity na thawai thani haraga hojik akoi gi leiba Manipur gi integrity je karamba film the position de lege ha bisi right very right mayam na yam so menjana ai marakta jage jana maru ina khoni yeng ya base handaki oiriba crisis sida BJP government china akoi Manipur praja mayam gi apam bagi mayok thabak tawre ha bisi ni apam bagi mayok da habri Manipur gi praja mayam na pam bisi shanti purahan ba madi irang loisalan badu adu shanti purok na gi thabak sem da tawdre at the same time NPP su BJP da support wa dum ba political party khakti oire aduga ningsang ba ba na handaki yeng ba base example moina handaki hogi ba parliamentary constituency election da BJP gi tora tu na koi vote ka gi da bu wafum leigre aduna sigi ji mathangi election la pom tam da sigi achouba image sam khak la ku jari maram di hajik leiba irang sida BJP ji koi mathau taw da ba madi BJP ji lebak myam na ya darba dum ba lengak amagi mami duni handaki koi ge pangdok MP election da chauna tare bise aduna hajik manung daga koi gi BJP da support taw pagi lepakani lepak pe ai ga haibu wafum se BJP ji lebak myam praja myam na yaroi da bagi mami am ko ubro laiba 2017 gi general election sida aduna NPP ji separate when lairaga magi independently walk the way wafum ga adugi marak se kari chusan na ba yauri sai wai sida dawo prem madugi perspective to hoi akoi political as a political party moina madugi lakadriba akoi gi general election da natraga any kind of electoral politics ta akoi gi akoi hena kana na hona ba adugi strategy du di party gudi maulum le birongani adubu masida di sigi matang akoi na BJP government jidagi support withdraw tauba amasung tawdaba sigi perspective akoi gi party go perspective di adugi akoi na moiga support withdraw tawga akoi vote moiga chamina adugi wafam thoido Manipur kwaidi ko Manipur gi leibe issue je as a responsible political party akoi si as a party moina Manipur gi leibe present situation ji da akoi kadai boba akoi role lobu ngami ge adu hoji as a akoi gi ke sarkar ji da support tawba partner moina akoi gi limitation je masi akoi leitaba nate ba akoi gi role ji pangthong honabda chatmina raga akoi constructive hek conflict se hobudagi na hoji pawba akoi honorable HM akoi gi Delhi da ko unada akoi gi leaders sing na adigi akoi gi leiba hek conflict se horopaga pangthokpam thokpa party ji state Manipur gi leiba integrity je Manipur gi akoi gi ipa ipu akoi gi ningjang ba thoktra ga thamamba Manipur gi integrity ji masi protect toba masi gi damakta lep haiba je masi Delhi da phama mi pham da hek conflict se hobu da su akoi lep khramne adu be as a partner moina akoi ju irang se la madu gi reason ma'am adu hajar mai irang se la matung da akoi si gum irang la na akoi hekta parties da gi support withdraw to bu ko pe wa pham leite highway aba tawbe aba akoi point manga gi governor da pisan da na khochel no tawbe aba highway aba constructive suggestion adegi positive criticism pi ba aba matam gi issue je akoi adum saruk ya ba adum ya jaraga la aba ado hojiti so hoji akoi makata na si yoba akoi gi leiba meitei gi puari da history da ko akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯅꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯎꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ NPP ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक आइडियोलॉजी थाजब पार्टी यौबीरिबा अखोइगी हंदक काबीरिबा ऑनरेबल MLA तरेचे सिगी मनुंगदा अदुम डाइवर्स ओइबा अदगी मोती लेतब नते मयामनसु अदुम उबिरिदुनिको तबुदब अदुमकने हेता पार्टी से स्प्लिट तौरे कायरे खोले हाइबदी मसी आई खितन ngनमनब्रा अदो मोइगी लेइबा ऑनरेबल MLA जिंगनसु हाइफेट मेंशन तौवा मोइगी चिठी नुंग थाबा आई खर उबले इंटरनल को अदुदा थाबदसु अदुम थोइदोंना नेशनल प्रेसिडेंट ना करिगुंबा अखोइगी लेइबा बिरेली गवर्नमेंट सिदगी सपोर्ट विड्रॉ तौबसे मसी अयाबा पिरादि मोजु एस नेशनल प्रेसिडेंट हाइरपन मोजु यानी हाइदिबा अदना मदु हौजिक नेशनल कमिटी तांग 5 दा फमनी न तौरबजे मसी अखोई सिमतंग आई मेंशन तौजोगे तांग 5 दा फमगा यामना क्लियर ओइबा अखोइगी NPP मणिपुर की स्टेट से मसी गवर्नमेंट से सपोर्ट तौगिद्रा तौरोइद्रा हाइबना चिंबा क्लियर ओइबा स्टेट अमा लौनबा नेशनल कमिटी दा तौजेना हाइगिबसी मसी नहान तांग 5 दा नोटिस अमा थोगा मसी अखोई इंडिफिनिट ओइना हाइबा मीटिंग से अखोई पोस्टपोन तौरे हाइबा अखोई नोटिस अमा अखोई हाइफेट थेंगनरे अदु हाइबो ओपी नोटिस तो मदुगी मखा तारकपदा थोइबन नोटिस तो मखा तब कई दोजिगे हाइबा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी ngang फमी अखोई रिजोल्यूशन मरु ओइबा रिजोल्यूशन अनि लौ अहुम लौई अदेदा अखोई इंडिफिनिट पोस्टपोनमेंट जे मसिगी मरम जी चपचाबा मरम जी अदुगी नोटिस तो यावदे अदुबु अखोइना ताबदा सम खरा मागी अखोइगी लेइबा नेशनल कमिटी यावगदबा जिंगी अदुनदी अदुगी पोतो अखोइदा राइटिंग ओइना प्रेक्पा नतमैना मदु अखोइना कंसीडर तबु यादे हाइबा अखोइगी यामना मरु ओइबा याम क्रूशियल डिसीजन लौगदबा तांग 5 गी मीटिंग जे मसी मतम कतना पोस्टपोन तोइजी मरम जे अखोइना नेशनल प्रेसिडेंट अखोइना मसी खंगन बिरो हाइदना ngarang resolution logje adu maduda natana madugi resolution je ani subri resolution da haiba postponement je masi matam kakta masi at all masi sungdau to roidabra nadraga togidabra haiba asenba clear oiba kaino ma kha akoida haiba chaliba tha se masi gi losilakpa bawda ma akoida khangan biu haiba state namadi akoi state executive members in the warrior lord thajagre habo pham tum ka thamjage hoji maru ebdi akoina yengadau si BJP gi government degi support tormadu withdraw toge hargadi party na togodam MLA togdong nake maramdi MLA dudi party habi ingedam masi akoi gi sida chatnari di MLA singsina party si hummaga chatodong ayam loi tawre masina ne akoi gi politics ki maning mama owner kwaje okay sa handak ta ikoi dringeda akoina कनोगी यूपी की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई ममिंग केशव प्रसाद मौर्य है मान हाइबा फजबन खुलेब मोय हंदक MP इलेक्शन द मोय फजन तुइदना हान हुबुइद कामदे मोय हंदक कंट्रोल दे काबनेब मदमा हाइसी द ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन द गवर्नमेंट द पेन ऑफ द वर्कर्स इज माय पेन नो वन इज बिगर देन द ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन सिना लोइनमक तोगदौनेब अरे होजी अखोइ द लाइदी पार्टी की ऑफिस फमीबा अखोई वर्कर सिंह हाइगद्रा ऑर्गेनाइजर की अखोई करी हाइतारे पार्टी की वाजर इब मैम जे कदोगदि MLA मिनिस्टर दा नपचरगा करिगुम खर तहुद्रगदि यादबदों उरे सिना कदाइदि सुरकेदा अखोइना पार्टी ना टिकट पीबा मतमदा कना कनानो पार्टी सि करिनो खंगदब मिदे टिकट संग्रे होजि अखोइना याम कना आइबसु नुआइतबा फजदबा पोतिबा मानदि ऑनरेबल MLA सिंह दा अखोइना मपान थोड़ा चैलेंज तो बुद्धि मानबा MLA की ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स का इनो खंगदबा MLA भारी दले सीना मोइना बोर्ड कागर कांदा मागी बहुत बैंक दी यंगनो होने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पुचाई चाहेले
स्वाइसिदति अखोइना होय आई पॉलिटिकल पार्टी अमदले बिलोंग तौजद भारत तुर जा कोई मरोन सुदबा अमरि nga기 फैरिंग तुरिंग सेरान तुरान पंगांग ngang एमएलए मिनिस्टर जो मु यावसले मी दौरि जा अदु मसिन याम यामे अदा होजिल आइसे कनोने पार्टी अमदले अखोइना बिलोंग तौजदरगजु अखोइना थेंगनजबद हाइतारिको पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सिंगसे सी भोट कार मतुंदा पार्टी न हाइबस याम तायबो अखोइगे पार्टी खरदी से एग्जांपल अमते हाइजे कई 2013 दा आई त्रिपुरा दा आई मीडिया टीम मंपुर चले त्रिपुरा से आईना मतमदगी मनिक सरकार जी अमुक्त उनजगे आई मणिपुर दगी लापा जर्नलिस्ट टीम ने हाय काना मनिक सरकार जी की अपॉइंटमेंट लौना होनाबदा टेलीफोन नंबर खा पिरे आई मोपाहिना अदा अमंग देम मिनिस्टर अमा यारोमे टेलीफोन नंबर दुदा मा मिनिस्टर ने जाइदे नंबर मरि मा पि दुदा आइना सुम पक्थौ तो यंग कांदा मिनिस्टर अमखगी माइ ममि दो कई विश्वास नो आई ममि कावरे मागी कनो से टेलीफोन नंबर से मा टेलीफोन तालो पख पिरे आई नमोंदा ब्लैंडली अदुम हाइरे आई समाइ तन मणिपुर लापनि सिम संग उनजनिंगी कैन यू हेल्प मी इन हाइ कांदा नंग क्राइ लेगे हंगे आई दि मतम दुदा किलोमीटर हुमरा लाखनो लेरे बा अगरतला दगी आई अदुमाइ वरी लेरे अदुदि नंग नंगरोय मा दिलि चते तौलरे हाइ आई सेना मिनिस्टर दु उनजगे हायो आई मिनिस्टर नि मा उनु हाइदेबो मा हाइ अदुदि आई होरेन पार्टी ऑफिस चलुरगे पार्टी ऑफिस तेगे पाउ लौजरे आई नोंगोंद होदोक्सरगे हायो अरु आइना चलुबदु हला मतुंगदा मा टेलीफोन तोरे आई सिविल सेक्रेटरी लेरे यू कैन कम एंड मीट मी इन हारे कोनंगदा आई मा मिनिस्टर आई मंगोंद अपोलोजाइज तोबा आई एम वेरी सॉरी अना लाइव बोटी पार्टी की अयाब याउदना मिनिस्टर दुना मान उननिंग मी पंग उनदेब अदु पार्टी की प्रिंसिपल पॉलिसी अदगी मागी आइडियोलॉजी दमा ngang से पेने खुजददी पार्टी याउब एनी पार्टी याउब मिसिन वोट कारकान पार्टी जि मोय हुदोमे बेता सिगी दोसानेबा सिगी खुदोंथिबनेबा हुजिक प्रियम नासाय हा मगी इंट्रोडक्शन दा हाइबीगिबा नेशनल प्रेसिडेंट की अयाब याउदबा स्टेट एजुकेटिव मिफम याउरोय हाइब पॉसिबल स्टेट एजुकेटिव मिफम जिबो नेशनल प्रेसिडेंट कौदम लेसु करमबा पार्टी की करमबा कॉन्स्टिट्यूशन याउरंगदगे जे कोई लेतेबा मीटिंग याउब कसु गाइदे मददैदा आई सरकार सगोलखिनि हाइब मा कसु गाइदे सगोल हाइब कसु गाइदे मदु माइ मोनेबा अदु सिगी पोसिदैदा माना मीटिंग याउब ngमके दु सरकार दा सगोलगा ओजने खलिब्रा सगोलनबा वारे लरगा आइवंदा फंड पिदोरिब्रा मागी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओरिबा तोलोब अदि अते अते खुदोंग चाबा फंगिबा अलावेंसिंग अदि एमएलए फंड गवर्नमेंट थिंगबंगमब्रा सगोत्रगा सिगी पोसु मोय खनबम चंगेबा अदुगा हुजिलै फिबम सिदैदा होय अखोन सरकार जे फै फतेगी वानते को इट्स न एवरी सिटीजन अखोय गवर्नमेंट जे अखोय हुजि ब्लेम तौरिबा गवर्नमेंट जी बीजेपी ने पाए हाइबगी ग्रुप बीजेपी दा ताइना यानी एनी गवर्नमेंट कांग्रेस ने पाए कांग्रेस हम तौनी मनु कन मणिपुर की मियाम की हुजि लेबा तंगदु लेता दबसी मोइना लोइसनबा याबा मरम लेरबो तो लोइसनदना थमबदौना कोइन उलेरे अन सिगी पोट म्याम सि येंगा कांदा सिगी कनोसिदा सांगदना लेरगदी हंदक एमपी इलेक्शन दा तौरिबा दोसादो एनी पार्टी सोजना तौने इवन सिगी रिएक्शन ने गदोगे दा कैसु खंगजदना लेरिबा कांग्रेस की मंगा सिबो सोकुसु यारि मन प्रजा सिंगिना एंटी केनोमा एस्टैब्लिशमेंट की वखलोलो प्रजा सिंग लोई लेरे बजी बजी सोम यंगबियो हानादी कोई लेबा की अंगम मथौसिंग थागलबा फेसबुक दा करिदा फॉलोअर मयाम सिना एकता लांगेरा सुंगेरा अदुम तरुमबदो हजिकती अकाबेट यावना ngang को यावराबने ओके अदुगो जम बेसिक लाइबा खोगी क्राइसिस सिगी मार्क सिदा हजिक एनपीपी की मनु अथोइबा प्रॉब्लम दिना चौथोरक्तना हजिक मखोई सपोर्ट तब टोपा मरि मखोई मरक सिदा मचित तानबुई वाफम लागने मणिपुर की हजिक ओइबा इरांग सि मखा ताना मसि हेन चौथोरपु याबना नत्रगा मसि फिल्म जे खमाय ओरपे जमु इरांग सिदा कनोदी गवर्नमेंट काबी फिल्म कसु लेते मोय सगत बतोसु रिलेसिदा लोनि माने तरेसना तोसु गवर्नमेंट कसु कायरो गवर्नमेंट लैनि लाइव पोती मोय खरना सगोलरगा खरना सगोलौद्रगदी पार्टी ने लोबो वारे मतुंगिना सगोल होदबा कांबु और सगोलबा कांबु पार्टी ने सगोल खिनि हारगा मोय सगोलर हारगा मोयदा होय एंटी डेफिशन लो अप्लाई तोरगा डिस्क्वालिफिकेशन की केस तो बयागनी पार्टी ने सगोलर हारगा सगोत्र लेहबदुसु दुम तो बयानी सिगी पोसिटी अदुम इरेदि लेगनेबा होजि जेडीयू की बसी दोसा लेरिदना जेडीयू की एमएलए खरगी लेरिबा सुमाइना तौदना 10 शेड्यूल द पीरियड मतुंगिना पार्टी ना हाइबो पोसे सी तौबम चंगेबा अद पार्टी ना हाइबो सिद मोइन इंद्रगदी पार्टी ने मदु पिनिटिव एक्शन हाइतारे और डिसिप्लिनरी एक्शन हाइगद्रा मोइ एक्शन खर लरकने मसोइदना पार्टी के तांथोप याय व्हाटएवर मोइ तरप याय को अदोदि सिदि खरा गन खर चंगे पॉलिटिकिंग आइदो
कोखरे चंगे मोई तरे सी मनुंगदा कोई अनी अहुम मरी सगोनिंगे क्रम सगोनिंग्रे अदुदी 1/3 से कमाई फालोय दगे दो मोई तांथोकदा मचेल मा तांथोगा 1/3 फानदब याय से एग्जांपल तरे नीदना तरे सिदा अहुम तांथोकरी मरी खले मौरनी मरी दुदा अनी चक्की बाइसी अनी मा सगोत्रें खलो अनी मा सगोलकन अनी दो 1/3 फादरमनिना 2/3 फादरमनिना डिस्क्वालिफाइड तो याय अन शुम पोट मैम लेबनीना रिक्स ने मोगी अदु मथंगदा मखोनी येंगारिसे अदुमाइना कोचेन चेलुबा एमएलए सिंगी मथंगी इलेक्शन दा प्रजाना सोदन लमन खमुकने हुजे अखोय प्रजा सि कनोनेबो प्रजा सिने मपुने प्रजाना मपुरगा मोइबु एनपीपी दा अखोय थाजरे चावबदा थाजरे तोमदा थाजरे नखोय बोथाग्र थादरखिने जमुबी हंदकी पार्लियामेंट्री इलेक्शन दा बीजेपी माइथी विधि प्रजाना बीजेपी दा परा तमीबिनेन खनबीबरा नत्रगा प्रजाना बीजेपी दा लमन खुमबनेन खनबीबरा का येंबे एक्साइड होय अनी मक्सी हाइफेट मानाबो पोने परा तमीबिने हाइबने खरा कल्चर ओइबा खरा सिविलाइज बो हाइनी लमन खुम हाइगदि कितंग करी हाइतारे फजदबा नेगेटिव के नोम चले परा अमा तमीबिने मरमदि प्रजाना वोट पीरेगा नोइजि लेंगाक पाइरिनी प्रजा की अनिंग अपामद नोइन खंगना थबक तौब ngमद्रगदि नखोइसि मथंग वोट लेपकपदा सुमाइना तौनी हाबिदु हुजिकति वार्निंग ने अरगा ख्वाइदि अखोइना तहनजनिंगिसे हुजिक लेरिसि एमएलए सिंजदा आई हंजननसु हाइजरमनि ऑल द एमएलएस मखोइगी ड्यूटीज एंड रेस्पोंसिबिलिटीज करिनो हाना खंगम चांगे सि ख्वाइ मरु ओइबसे अखोइदि चेंग एनबा लंबी सेंबा उकु पानबा सिदे लोइ मरु ओइरेबा हंदकता आई मसक ममिदि पंजरवा ऑनरेबल एमएलए मा हाउस कमिटी की मीटिंग तब निमित मसा एब्सेंट होई रिकॉर्डिंग खंगनी मा कोन चंगला सोइदौगे खंगे असेंबली रिकॉर्डिंग अदुम येंबेरे यानी सेम डे सिदा मोइ लेकाई की हाइगद्रा माई की केंद्र की उकू पाम थवा याव लेबे जेसीबी तर उकू पा लेयो सिना मीडिया तो उबुनी को कनोदा कोई टेलीविजन कांगुसदा अदु वर्गदी मागी रेस्पोंसिबिलिटी से हाउस मा मरुइद्रेबो हाउस की sanctity and the integrity nga kwai each and every MLA ki mathong ne house si akoina magi leiba kano singa kai dana honor kan da lebak si gyan ta doine si khangba adu khangna thabak tawba MLA ma sing jam li e ana sidai da akoina thamjaning wadi political party sing ko ticket pibu matam da yam section ma chang akoi ka dore dana haita bisaluraga party du karino khangdana changakpani na akoina khanjabada hojik कनोदा एनपीपी दा अदि जीवदि जेडीयू तौरसी अतोबा पार्टी दा तानरोगा टिकेट फंगहौद्रा संगो मयाम यावरिगो मासम अमी अखोइसिदा हाइबसु नोइद्रसु अन सिगी पोची यंग कांदा पार्टी से करिनो खंगदबा पार्टी की प्रिंसिपल खंगदबा आइडियोलॉजी खंगदबा मदु फजना नैनदबा जे तसेंगना दा एनपीपी सिगी मागी साइ जानंद हाबिग्रेगो वन वॉइस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइब पांदम सिदा पीए संवाना 2013 दा सि अपग्रेड तौरिने मणिपुर हौगी बोरसु अलगा मागी फिलोसॉफी जी कइनो दा एजुकेशन टू ऑल एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एम्पावरमेंट टू ऑल हैबा फिलोसॉफी ओहम जदि इन न होनरकुनेबा होय ngam दबना अनदर थिंग पार्टी सी वेबो पोजिशन नेबा सिदेदा थबक तौदौ सिदेदा एम्पावरमेंट जी कराइ रे तहनदोइनो एजुकेशन कराइ तहनदोइनो अदि एम्प्लॉयमेंट कराइ तहनदोइनो करिम याउद्रेबो अदिगी एनपीपी की वना एज ए सजेशन गवर्नमेंट अमादा एखोइना सगत की हरगदि outside support oribra or government yaw support ibra manji phang da na de ting ko ado ge common minimum program ai na punjan na ga common minimum program sem ga ne ba ado gi manung du de khoina masi kaira ga di khoina party na withdraw to da khoi party swap te noma prem ai se delhi da seminar am chat le ko ada ps sangma ge phamne ada ai se ai di mo de ngaw ni pa ne ba aina mo na ngaw is ke magi speaker wa mana conduct ba khutose no risk ki mihut amo na conduct ba khutose ya penja ba itare atai na to bu mai leiti ada in famina ka da no ga hojiki se haudo bu de gi wari sum sanar pani sanar pada npp thamba se atai gi nate asengmadi mana uzari bang sai gi empowerment ki education ki employment ki du nata bada lamamana mihutsi marfu lae lamamana humfu manga lae lamamni yankhei lae to akhoi nordisk ki da pitpa mati toroga tara phawam yaudra sam ki ju machit loi to buje sida mana
awang nongpoki oina aduna bu NPP na kormineba awang nongpoki oina mi kunmunga amukasi chatpang amadi both Rajya Sabha and Lok Sabha da karigumba khari tawbu ngadra nata de sangna akhoi adum khoi mawa lawda leibagi pose masi leirega khalaga linkhalam dong maleba masi NPP yawi reiba mayam jingsina khangam ngadra khangam oidra isineba ahan ba wahangdi nang yojiki tokpa toktaba degi adu adaga loi tok thokro ko aduga karigumba kanda akhoina any political party in frame ruling party in the yaw the dia the batona yaw big and torizu asing with the miam na name sequina moin la le haya ponte akoi miamzi lebang akwa meeting duga power party duga saminadra de khoi praja jing ji kendra de yade number 1 adagi di akoi gi miam jina yamna lingba opposition party ma da leiraga opposition moina ruling party dugi mayok to chauna react to danaga anova policy sembada policy formulation da policy implementation da check to dana khoi gi tamo join to riji asmai tamo join lambi de semam de geno manipur gi di okha yamna semdo me hai tare policy program da ko because of magi opposition da dum le khoi ko adumai to je khoi miyam ni yadaba aduna miyam na yadam ni na laingak paga punna chaning bagi posi अखोगी MLA जिंग द खल्लेबा but मोइना कईगुंबा कोलिशन तौगे हारगदी मोइदा मोद माइन पुन्ना सत्क्रियादि प्रेम मागी मिनिमम प्रोग्राम अमा मोइगी कमन मिनिमम प्रोग्राम लेगेदमने अदि आइना बीजेपी दे यावरे बीजेपी ने तौरिंगे yes sir ना समिनारगदी आइगी मी तरेट पुथोपुई करी काना दोइनो अदन कईगुंबा कांदा सीना साइना पुन्ना चमिनाबे पोस्ट द प्रॉब्लम लेबजिदा नतना लेपाकी इशू अचौबा नॉर्मल टाइम ददी फरेको हदक मणिपुरी कॉन्टेक्स्ट सिदा लाइबा ट्रेंड सिददी हजि मियामना हंगाइजे एज ए रीजनल पार्टी NPP न कइदौरगे जे मसाना अदुम हंगकनेबा अदु हंगपदा पाखुम पीबा इजे ngamdragadi aruba weba aduda ai ruling parties ga punjabadagi lambi seme nala seme adu seme haibaduna amani dana ko aduga leipaki magi laiba policy program sida aidi as a punjan bagi common minimum program da natragana mu yam democratic oba mong da aidi leadership is ai leaders am thengna jareba ado yam thina democratic oba leba kainom tang tawda magi mayam jing sida hangdradi decision lawdaba leaders ka jo khoi manipur da jo dum leba adumaina magi pulli bijing sida pulli bijing dogi ikai khumna bu utpaga loinana participatory democracy ki channel launchat pullaga magi thabak tawminaraga khanna nainaraga decision bu logera policy bu semgera weragadi loina bu pullasu well and good kasu kai deba adi that is for the betterment of the people ko ada sumaina pharak tarakpa matamdadi akhoi miyamna hoji uriji NPP da mayamna uriji kamai uge da moi BJP ji mathang da di yam kara roi an NPP ju moi ga pulla chalaga di moi vote kara roi ki dana tok dei to ini ga have ju dum yaweba adagi di mu adugi du kaimbo bu khanda bida prem ko manipur da di political party gi importance lai ponte candidate oriented ni candidate tuna pamaga di any party da ma lepada dum go thadar kani ana asidi amaya mani gaina haibagi wakhalon da zuki da sa dum leiduine ba am si me am ji yengjaraga hangbiri basida ko ngasai gi se manung da khara aidi BJP gi national party ji ga thadona bada akhoi gi kare tare kona samana hana dagi ju pula lakpagi problem kai lerem gadagi haibagi posu lei ani subada manipur context ta punna smai chamina basida akhoi ngasai bi bedo सरकार पायौदबसिंगना से खुरमोइना अखोइगे उजाइरा बोर्ड कुंबा उजामंगी गुंबा इंगा सुबाओय गुंबा दि यावरिदनको बोर्ड काउदम या मोइना तौरगा का बखोइ मयाम जिंगसि चिंधनबनि गाय खनबै पोसु लाकपदो अदुगुमसु लेतबदि नते अदु प्रेम लोइना मक्सिदगी क्वाइदि मरु ओइबदि नंबर 1 दा पार्टी दुगी जर्नी दुगी मागी गोल दो ऑब्जेक्टिव तुमा understand tormagadi wam tangang roidamne anisubada khoigi karai tare party gi magi
organization da parties organization idana organizations di magi first to aigi personal interest na second oiba organizations na parties na first oiba adugumbagi political ideology gi commitment ga du leradi yamena masi thudong smaina crisis me amji thongai di leitaba amane adubu masi leirei ji kaimboki nate ain khanjabada khoigi muting je sage national party ga regional party ga ani gi khenaba khangdana national party to koidan tanaramba ina ticket phangdaga regional party de yauraga di regional party ga laije interstate disparities ji wangpa national interest si always imposed torpa aduda thengnanaba aigi regional interest where is my hujuji manipur thoi jida india gi national interest di chumme ba sa tori irang se adu manipur gi state manipur state gi interest ko state gi interest zero ne ba adu state interest si national interest ki national security internal security ki loina ba compromise to ba surrender to dra ha question ga lai je say if that is ruled by the regional party ko it should not be happen at all si ke su to ba okay adu myam jing ji lai ba ji khangbi raga myam jing ji regional party regional tasi am pam bane koile bak se myam ji am nung si jabane ba adu bo hana legi regional parties gi test se acid test se khangmudigi national parties in the khara leibe wane ba adugo once adagi atai you know say Meghalaya the oiro that is for only the Meghalaya Nagaland the oiro regional party have only that is for only Nagaland adugo NPP guys the whole the states of northeast ki party maneba adana masi yam phajana promote ba the culture to ba aidi phayeng khali manung di yanada ba khotab leibje athu matam da taisnowi phai aigi self interest na secondary aduga party interest na party goal it should be the priority ogadam ne thamjage